kidumelisha waetapele panaraye, kidumelisha dinga kajareshu, kidumelisha mangaka kamoka kamoro ya mosotelo.
ke dumediša baruti ba dikereke ka moka ga mmogo le baporofeta ga mmogo le setšhaba ka kakaretšo ke dumediše magagešo mathosana ga borena ka letamiša mangaka a gešo ka letamiša ka moka ke lebogiše ba ba ka gae bana šiba bona bana ba tswa go thwasa kua ga lekganyane o ka yana kganya a re matametšeng ka koša kganya aya mahlabahlaba badimo ba bomma aya mahlabahlaba badimo ba bomma aya mahlabahlaba badimo ba bomma aya mahlabahlaba badileka aya mahlabahlaba badimo ba bomma re ya kgopela ba gešo ba ka gae ba re batamele gore ge bana ba fiwa melao e be ba ka gae ba kgauswi ba ga Mashabela ba ga bo Mogalabe kamela ba re batamele gomme re tle re kgone gore re fe bana molao ba ka gae ba le gona ba lapa ba thieditše gore go sa ge bana ba etswa tseleng ba se ka tle ba re bana ba filwe molao rena re se gona Mapulane o kae? All right. Mmago Mapulane o kae? Kuku. Re batamele mo gausi mmago rena. Ha re ntsumele. Ha re ntsumele le bone. Ha re ntsumele le bone.
Leantlaba. Leantlaba bana nke lo binama. He Modimo wa ka. Modimo wa ka. Ngaka Makweng o ka ena lebo ngaka Mapulana o kae ya re a leboga Mapulana ke rata go no go lebogisa pele monna geso re ka thoma go fa bana ba di-certificate tša bona go thwasiša bana ba babedi ba ka gare ga motse o motee ya papa go bana o kae ke mmone mo gona le mma go bana ke mmone mo gona papa go bana ba o kae ke mmone mo gona a ka no tla le ba babedi ba bararo ba leloko ba tla ba kgona go bona se re se dirang re se ra mmela ka ntle ka ba bošaeding a re batamele tata go lela ka mola bo magolo ke sa batametša papa go bana ba ke ne balaetša bohlokwa kudu moleng bana ba
tsenang sekolo bana ba le tsenang sekolo ke kgopela gore bana ba ka tlogelang mathaithai a le a dirang ka sekolong ke bolela ka bana ba ba thosang nako le senyang la bona like ya sekolo motho le fela e tlo ba re kopa ke tlhogo go se le tlhogo e leng gona a re ke a docteng nna ke sa tsebe le dipušetša morago bana ba ke bolela so ka gore a se nna ke nnoši ke swereng bana ba sekolo mangaka ba thwasišang bane bana ba sekolo bana ba ka ge ke lefa chance gore le ye sekolong ba ba leng ga e re ba file chance gore ba ye ditlhareng o santse o kgethe teng gore o nyakwa ditlhareng goba o nyaka goa sekolong na e re ge o ile sekolong berekiša nako yeo ka ge o le ngwana wa sekolo o e berekiše gore mogopolo wa gago o be sekolong akere go ka thwasa wa boa wa feila wa bua gape le ka thosong ya gago dilo di a seloke e mona o tokokeletša mathata mo bophelong ene o oketša stress kua batswadi so ka kgopelo ke lo ba ke nyaka go le tsebiša gore di-principala tša dikolo tše dintši ke ne go bolela le bona so ge ba bona motho a apere dipheta thwasa ba re moreng e so e diriwa jwang ke tlo lo ba botša e leng nnete so ka kgopelo bana ba ka ke a le kgopela gore ka nako wa sekolong re le dubeletše yang sekolong ge e le gore bolwetse bo fitlha motho wa le sekolong re tla bitšwa semmušo re tlatla ra go lata lenko e lake ba be ke le ba ke bolela le bana ba sekolo ngaka mampane a re go leboge bana ke ba balle melao o bo ba kgale o ba botse gore mo mpanting wa rena re sepela jwang gore ge motho ba mmona a le kua ntle e le wa mpanti ya rena a swere lebotelo ba tsebo re a se molao wa rena kua gage ge motho a le kua ntle a dia dilo tse sa nyakegeng ga se re ena ke ena ka boyena so ba balele melao šiba bona Nelang tinggal yang orang mampan yang kita kasih kita bisa coba lagi sedikit ini melau. Sama teman sering kerja baru ke Certificate of Recognition of Excellence, Superior Performance and Accomplishment. It proudly conferred upon the female Mashavela Imadile. ID number, admission date, it's the 6th of January 2022. Graduation date is the 19th of March 2023. Homecoming is the 1st of March 2025. As accepted by Dr. Kumolo Moreni, is hereby recognized professionally and loyally in the international as an Inyanga and Infabo. It says, I hereby declare the statement shown here is correct and shall act accordingly. It was signed on the 1st of March 2025 by Dr. Kumolo Moreni. Sabo Baby Nina Tau, Dr. Mapulani, Healing and Herbs Specialist. Imelao, yeah, my farwanga. First one is you are not allowed to drink alcohol. You must always show respect to everyone regardless of age. You must never inherit the behavior of being promiscuous. You should never speak ill of anyone's beliefs and should be well spoken at all times. You should always refrain from engaging in fights, whether verbal or physical. You should always condone peace and harmony in your community. You should always be honest and speak the truth at all times. You must always speak at home. You should avoid being the cause of conflict between families and the community at large. You should never utter vulgar words. You must always practice patient's confidentiality and respect your patient's privacy. You should never share information discussed in your consultation room. You should never listen to rumors or spread rumors. You must always respect yourself at all times. Dr. Mapulani, Healing and Herb Specialist. Certificate of Recognition, Excellence, Superior Performance and Accomplishment.
is proudly conferred upon Mpho Mashabela. Admission date was on the 21st of June 2022. Graduation date on the 28th of May 2023. Homecoming on the 1st of March 2025. The date issued of the certificate is on the 1st of March 2025. Signature is signed by Dr. Mapulani. Baroka Code of Conduct Initiation Training for Tumelo Mashabela. Naka is not allowed to drink alcohol. Basically, this is the reiteration of Melawila Makulu. So, as we know, Joala, Sanjo from Tobacco, Salivella Mimarabona, do not inherit the behavior of being promiscuous. I was trying to know Naka must never speak ill of anyone's beliefs. Sanjo from here, back to Kamo, Naka must always refrain himself from fighting. I was trying to know Naka must be the one who condones peace and harmony in her community. Naka must be truthful at all times. Naka must always sleep at home. Naka must avoid being a cause of conflict between families. Naka should never utter vulgar words. Naka must always respect patients' privacy. Naka must never share information discussed in her consultation room. Naka must never listen to hearsay or rumors. Naka must always respect herself. It's signed by Dr. Kumolo Moremi and Dr. Moremi. And Naka Levulisha people will join on a whole century from not a way and Uscava or Hollis from Movato. They were the wise and women or lay school, prevailing school, because I think 90 people as if it's a jackpot. So I think people are looking outside of the bank because the Sato Nakamuka. I will come in calling that feeling cool. So they're going to need the opportunity in one projects until the Shalom Marabo is very rare. As of some popularity contest, like a little mission, find out for making yeah, school fees Mampana, Sano Chulo. Mampana is school fees out one. What the talk to Mampana? All right, what do you agree for Mugule? Yeah. Releboga school office bana baka nna ga ke tlo le laya na kwa ka sie kao ke tlo gopela mangaka geshu go tswa mabedi a banna a mabedi a bomme a mabedi a bontate ba tle mo ba tle ba bolele le bana ba ska ba golelego re ne ba yeng ba bang ba etla ba go tswa UK ke di tourist ba no ba tsama ba lebelela gore ga botse mo go tsamaela go riela ba nyaka go bona o a sa bineng a re laeng se se shiu gona o lela le bona sese Thabela e sa le na ngaka na po kama majakane ga di a malopo Ekole wa magolo sa le wa magolo ke ke go le lai Mpho ya kunat go bolela le tlhapela ke tlo bolela ka mara bongaka ke bolela go boletsa re bongaka ba lena bo thoma le go ora gore bo thoma le kgono ene le ka se tsolela ngala ka ka ga bongaka o se be wa tsoga o ngadishitse ke motho mo ka magare ga bongaka ba gago a o botsa gore he le ganyane ga go thwasisha ga botse le ganyana ba go thwasisha ena o ba le kae ene le motho thoma go botsa ka le ganyana o mmotsisho re wena a ga go mathasane a kae nako ke be ke bajwa o be o le kae
o se ka tšhaba go fotlhela motho ge a bolela ka ngaka ya gago gore o ipetsa sefela gore nna ya ka ngaka e nthwasišitše e golle ke so ka lebakeng la gage e golle gonadi o ngaka ka lebakeng la lekganyane ebile ke na doubt ke a tseba gore o ngaka batho ba senotlele re letlišeditše dingaka ke bolela ka tlhapogadi ke bolela le ka mpo ke dingaka ebile a re doubt gore ke dingaka o batho ba sešite lekganyane go tlala seana ge ba ka tloga ba tlo go botsa mpho ba re he wena tlhapogadi ka mola ga lekganyane ka mola a ba go diriša gabotse ge nke ke sa le ba dira so nke sa le ba dira so ge wena o ka ya ka tsona tšeo ke tša gago lekganyane o go thwasisitše o feditše so wena o tla thomang step sa gago wa ya pele and then wa thoma go tseba gore wena o ya go kwa ka batho o ba ya go kwa molao ola ngaka ya gago ileng ya go botsa wena tšatši la mathomo ba gele ge ba itla ba go rwele o huile akere o swantse go te tsebe gore wena ko ena mang o sebe wa tloga o thušitše ke batho ba bangwe ba re hehe ngakanyana mošimane ke mošimane mara ke mošimane ge re mo lebeletše mara boteng ba gage le mogala ba mo rweleng a se mošimane o file bongaka o sepedišitše tshepedišo gago a ke la mantšheng ka lebotsa mone ke na le botsa fela gore le nna ke le lebogiša e kgoleleki e le bodile ka mo gae tsenang bo magolo nako e le batho ka moka dumelang ye dumedisang ke ngaka makweng a e ka bua kero a ke lebogiše makulana le baga moremi godimo wa go le twasiša bana ba ka mantšhia ke nao se ke tlo lotang sona ke gore mahloko ga a kwelwana se lena le sekweleng ke se se difetileng se difiša ake go pela gore se ba kwa dipolelo mo bare ya go gore ka twasa re ba bika molao ke badimo ba sweleng ebile ba kwakeleng le se ka lebala se bile sona ebile le se ka lebala mo letlong go folago ka leo a ke thame ka go dumediša baba moremi ke dumediše mangaka ka moka ke dumediše bomagolo ka moka ke dumediše dingaka ka moka tša senotlelo ke dumediše ba ga mašabela ka moka le difamily ka moka ke dumediša batho ka moka le ba meropa le ba di-camera ke re thokozane thobela dumelang ka bošeni wa dumedišang mo ke ngwana matšhika gona ka mo senotlelo ke mma moiketse nna ga botse go laya ke go rata mara ke tlo no bolela ke rata go le lebogiša bana baka le kgono ge lebile le fihlile ka gae ke rata taba ya gore le kgotleletše a sanke la tšhaba la re lena ntho e ba le bontšha yona ke e thata gobane yes indeed ke e thata bongaka se papadi le kgotleletše bana baka la be la fetša fihla tšatšing la lekgono jale nna ke tlo le lebogiša ke re le kgotleleleng bongakeng ba lena le se ke la lebala mo le tswang gona lebogiše le ngaka mapulana yena lekganyane ke a go lebogiša baba gobane wa logišitše koma ya nnete a se koma ya papadišane nne ke a ba tshepa ebile ke a ba dumela bana ba gobane le kgono ba gorogile ebile ba buile ka gae ba feleletše ebile ba gainne le weight gora gore ba ga mapulane ba ba swere gabotse goba ke a foša ke a le lebogiša bana baka bongaka le kgono le dingaka mara nna gantši a nke ke rata gore ke re batho ke dingaka nne gobane tsela e ke e thata tsela e ke ete le nna wampane ke gorogile mara ga ke tupitse gore ke ngaka ke sa le ngwana wa baba ke sa le kgole le go ba ngaka gore o santse o be ngaka santse o fetse bo ma 10 years kua ya go tupitse gore jalo ngaka ka gore batho ba bantši ke nyako bolela nnete ka gore ra di bona mo di-Facebook ebile ke tlo tšhaba o bolela mo di-Facebook ke kgopela gore le beng kgole le tsona ba bangwe ba ka no ba gona kowe mara nna a ke re le ba mo le nna ke ngwana mo wa senotlele goba gora gore rena le lena re nto e teng jale dilo tsa mo di-Facebook ke kgopela gore le tsong go tsona
ka gore di tlo le timetše ge o se no goroga motho o tepotsa gore ena ke ena ngaka o tsebang tongwe le nngwe batho ba modimo le tlo go bala bongaka bo nyaka gore o tie o fetse mengwaga o lekane le bo baba Toniso bo baba Moremi ya motho o tseba gore jwale o tseneletše jwale wa tseba jwale ganyanyenyane wa tseba ga gane jwale ga sebe ra tseba selo jwale ke kgopela gore le ikokobetse bana bešo le gatse ka boletsa ba re gata gannyane o tla mmona modimo gora gore badimo ba gago go gata gannyane o tlo ba bona ga botsebogolo ba bona o se ka ba eta ka pele sekela ba eta ka pele sorry gape ke leletse wena thata sekela ba eta ka pele o tate mogolo le bo magolo le tsamayeng ka morago ga bona ba tlo le bontšha tsela e ba thomileng go le bontšha ka yona gore le feleletse le le ka kua ka mapulane le tlo gola ge le ka tsamaya ka morago ga bona jale ke a leboga itlhomphang batswadi ba lena tlhomphang ka gae tlhomphang baba wa lena le tsebe mo le tswang gona le tla bona le tla gola le fele ke re humble yourself before the eyes of the Lord, he will lift you up. Ke a leboga. Hello. A ke tabiše setšhaba sa Senotlelo, ke tabiše ba mošate wa naga ye, ke tabiše mangaka, baprofeta, baruti, setšhaba ka kakaretso ke re thokozang. Bo magolo ka moka, ga ke tlo ba motelele nne. Bana ba ka bongaka bo a hlomphiwa. Ka boa gape ka lebogiša ngaka Mapulana ke re tate o berekile modiro o mogolo go tlogela le gono bana ba ka Mapulane o le file molaga se be le setse ga Mapulane le gono re a se tlhatsela ebile re a se pakela le setšhaba se se le mo tsela e no e tseang after mo ke lena le no thoma le re senya mabitso ka montle ka mo e ba o ka re batho ba re data ba re lebelela ka mediro a lena o ka re ga Mapulana ga ba le direla tsa nnete mo ke lena mo ka gore ngaka e ya itlhompha ngaka gore molwetse a re koko ka gae ngaka ke go te phutha ngaka ke go te hlompha ngaka ke go latela melao le go hlompha lengelo ile le mo go wena lona le go tserela buishaga ga Mapula le gore o ile go fola le bana ba ka ke le botseng go thasa ga le kala kampo ga Moremi kampo ga Mapulane a gore le gore o tshwana le baba Doni kampo le kala kampo o mollo mo ngorwe le medimo ya gage le ka se tlhomphe bongaka ba lena le go ile no tshwana fela ene ka gore le gore ge ba re o ngaka yo must drop ko sekolong ngaka ye le e boletse mo gore lebella se a dire re ka se tshwane tate Mabokwane ngaka Mabokwane re ka se tshwane mo mollo mong a latele se se nyakang ke modimo wa gage lengolo ila gae le le molwadisitseng a le gae ba tea tsela ya go ya ga Mapulane ene re go fitlha ka mogae botseng tate mogolo re tlisitse merwalo ya le go tloga mo ko wena le modimo wa gago re re se ka ra phasetsa feimi or motho a thoma gore nna ke thasitse Mapulane o ka re baba Doni nke a le teng baba Doni o kgatha ya gae tsela ga a le ka mokgwa ga a tsoga modimo wa gae ga re bina lelopo o bina lelopo wena ba gago ga re namela ntlo o ekisa baba Doni o tla tikutlwa o robela jale ke re tlhomphang bongaka ba lena bana ba ka wa bolela go mo ke Dr. Archbishop le kalakala ka lefatsheng la Seabe ke a leboga a ke thome pele ka go dumediša setšhaba sa mo Senotlelo ke dumediše bo magolo ke dumediše ngaka ke thokozaka bo magolo a ke tlo go motelele ba le file molao ngaka ba le boditše ditaba ka mokana ga tšone ke re wa bolela mo ke Mapulane ga ke tšwa madubaduba tlapogadi khunadi ye ke tlo le botšang yona ke gore tsamayang leng gore ya tše nna ke le rutileng
tše le nna ke di tsebang. Thuto e ke le fileng yona ke e nna ke e tsebang. Ye nngwe ke ya gore lena le sepele le dihlomphe. E le ka ba la sepela la tlogela ntong ba jela ka kua morago. Goba lena la re lena ga le sa le dingaka. Le bušeng panti yaka ke e bušetšeng ga moremo. Ya kwana. Gora re ba le boditse gore bongaka ke leeto. Ge le ka kgotlelela la diphutha la hlompha bongaka bo nyaka kgang le kgotlello o tlo bo kgona. Mara o ka hloka kgang o hloka kgotlello o feleletša o latile dilo tše di sa tshwanelang gore di tsene ka molantong be wa raka badimo ba gago. Go ka sepela mo senotlele mo wa kwa ba go botša ka nna ba go botša nnete ba botša gore ke nnete tšeo tšeo di kwang ka nna ke nnete ka boa diphiriša wa botša gore awa ke a di tseba tšeo tšeo mo go bona. Ke lebogiša kudu ba ga Mashabela le ba ga Mmakola tsela e ke itshwareng le lena bana baka ebile e telele le kgotleletše 3 years a sepapadi ga le tlo raloka ka gare ga 3 years nna ke le thwasisitseng ka maragana la fitlhela raloka ka go rela gore bongaka ba lena o swanetse gore bo bonagale mo senotlelong le a lafa le a bereka. Batho ba senotlelo ba le tshwanyang ke masea bana ba šiba lena le reng bana ba rena dilwana-lwana ka mo maragong ba ba tshela ka bana bao ba tlišeng le bana tše dingaka mara le se ka ba loya. Ka le lebogiša bana ba ka lešale ke tshwere gabotse mo senotlele mo le se ka nkiša fase. Ka leboga. Alright. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah, ne? Ish. Le buile ne? Ke tšhaba le bona nako le tšea dipeke. Ke a paso. E tlo mo le šala le morago le wa bedi. Le rile ba Springbok o dule ba mpeng. O mobe. Oh yeah. Bana ba ka nna ke a lebogiša mangaka gešo a boletšile lena ka nna ke no leboga gore Mapulane ba go kgotleletše ba hlomphana ebile le kgolle ba goroga meloko e mebedi e boledišane go ba fa kgalo le ba file le bo boletše mantšu wa mammo a re bongaka ga bofele ke ba gago bophelo ka mokana ga bona ka ya sekolong and then wa boa o tlo no bokry-a bo le gone e sa no ba bongaka kore ba boletšile lena mangaka le a go no re nka fokotša go no re nka tlalletša bana ba ka se segolo kore lešale le te tlhompha senotlelwa sepeleke ya go bapala a ke lešale le te tshwara gabotse makweng ba bantši ba o nyaka mmereko ke leng mo gona mara ge nka go fa dieta tšeo ka se di apare 10 minutes o ka se di apare 10 minutes so bana baka lena se segolo le ria ka mokgola ba le ba le boditšeng akere go sasa re le koša community ya ka ya gankwana mo bekeng re ne ke latile ke ba Tsantsabela lekgono ba re go diaga mehlolo ko Tsantsabela ba nyaka koša ka pela-pela ba re le ge ka ba Mantaga la bobedi la boraro la bone bomme ba re ba emeledi ke ba boditse gore emang pele ke tla lenyakela date lefase le bana ba ka a se go ema gabotse lefase le go boima a kere go boima kudu le tlile ka mogae kukushu nna ke tlo le thuša mabapi le tše koko a di bonang ka mogare ga lapaka ene lena la sala le swara le tswela pele jale bana ba ka tsa mo bjang di-certificate tša lena nna nke re bileng mo re bolele le moya re kwa gore go dimpho go ba tsena badimo ba tlo re rela ba rena Kele wa dumela dumela wa dumela dumela wa re dimpho dumela dimpho
Yeah. Lenyakela magora ba tla ba le bona ba dule fase re kgone go bolela ditaba le bona magakolo monga motsoka okay ba ka mona pe a batle suena go ngona a ba ya le magora ke go bala magora re go rona ba mautlo le ngana ayala le bona yele bona abalo me ngwana yele bona abalo me baba
ke di dutse mo le go ga shini le right le ba le right a go le molao bana ba gesho le ya goroga ba feletse bana ba koko ka mo bana ba mogekolo ka moka ba gona mo koko o rile modiro mogolo si ona go tletse batho ka malapeng la gago mara ba galabe ba lla gore no go na le bana ba bang ba leng ka ntle ba seng gona mo jale go nyaka re nyakišiše gore bana ba why ba se gona gona ba tšhaba eng go tla ka mogare ga lapa la gago bona a fetse pule le kgona go tswela pele ka ditaba yele badimo bang fosang lele bang thumela gang bona badimo ba re tsoga go sele re go romele thwaso badimo bang fosang lele bang thumele thwaso badimo bang tsoša botšega ba thumele thwaso dilo ga di sepele ga botse bana ba tšhaba go tla ka mogare ga lapa ba tšhaba dilo tse ba di bonang koko ga a le boroko ka mogare ga lapa koko wa ba jwa koko o swere ke maoto
ga ke gane maoto bogolo bo fitlhile mara ke gana taba ya go tlhoka boroko godimo ga koko o bone balo ya fetsa sara ke modukologo koko wa banwa mo e leng gore ge ke mo lebeletse bakgalabe ba mpotsa gore mokgekolo o bolala ka pelo ngwana ga go motee sala sepela ya kerekeng o a gana go tla ka mogare ga lapa gobane lapa le ga tsena ka mogare ga rona o wa tlhabeng mokgalabe ka mene wa koko a re monna thusa mosadi o ka lebaka la gore mokgekolo ge ke mo lebeletse ga ke sa mmona bophelo ba gage e le mo botelele ka lebaka le legolo mabapi le tabeng ya dilo tse di mo tlaišang ka mogare ga lapa o boneng ka mogare ga lapa la gago mathomo o tlo thoma go tlhabega o boneng a kere koko ga re re o boneng mang le wa ga mang e no ba gore nna ke ile ka taba ke bakgekolo ba babedi goba ke ile ka taba ke bakgalabe ba babedi goba ke ile ka taba ke baswa ba babedi ka gore ga ke bina mo bakgalabe ba mpontšha gare ga lapa go swarwa meeting tama ba go taba ka mo motseng ba go taba ba dirang koko a ke re koko gape ntho re e nyakang mo ke thuso bana ba gago ba tšhaba go tla ka mogare ga lapa gobane lapa le ke ketebile ke thokolosi nako e telele go ketebile motho ka mogare ga lapa le nako e telele ke mo bonang bana ba gago ba sa tle ka tshwane re nyaka go thusa bana ba ka ba kgolwa ka mo teng ga lapa go gore motho sebedi ke bile ke mathata fela mo ke mo ntseng ka mo teng ga mo se ka mo ke ditse ba ke mathata mara se ka go se bona ba khalabi ba babedi ba ba bona mo motseng bakgalabe bao ba babedi ke ba mo motseng ayelele ngwana ga malobe ngwana yelele ngwana ga malobe ngwana
wa gagwe ba gašo bana ba ka le tlo go ga boima ka mogare ga lapa lekganyana bana ba tlo go swara bothata bo bogolo ka go na le bana ba ka mo ba ba tswileng ba ka nang go tla ka mogare ga lapa le mabapi le dilo tse ba di bonang ka mogare ga lapa koko wa bana ba o bone ba garabe ba di a dika mo mara koko o tšhaba go bolela mara koko wa swa koko ga a robala bana ba ka gaše ba re ba gorošitše ka mo lapa le ge ke le lebeletše lekganyana ga le na bophelo mara mmago bana ba o ka ekete ke bolele le ena morwadi ya koko mmago bana o kang mmago bana mokgekolosu o bone dilo mo o bone dimaka o a bakwa stroke se ya mo fitlhela o a bakwa o na le modukologo wa gana go ema o a bakwa mokgekolo o sepela khunama mokgekolo ga ke mo lebeletše ka mogare ga lapa ke bona mmithini ya batho koko ga ke mmotiša ngwana ka di ka se bolelele ge gare ga batho ga re nyake maina batho fela re nyaka go ntšha bothata bo boleng ka mogare ga lapa nka se tliše bana ba ka mo ka tla ka ba tlogela le dimithini tše di swadiwang ka mo ke nyaka go tliša bana ba ka mo bana ba batle ba phele gabotse ka mogare ga lapa gobane nto e phelang ka mo e raka bana ba ka mogare ga lapa le ka moka e nyaka go šala le koko so koko o tlo kgona go šala le motswana nnoši koko o tlo kgona go šala ka mogare ga lapa bana ba gage ba phatlaletše ba tšhaba go tsena ka mogare ga lapa gonne le go na le ngwana koko e leng gore go na le gore a tle ka mogare ga lapa kampane a dule kerekeng koko o ra re ke nnete gore ngwana a tšhabe go tla ga gabo kampane a dule kerekeng ba mmona ba bolela naye ba boledišana naye mara ga ba sampere kore gae ga a dumele alright a go le molato e re nna ke botšiše mamata ba bana beno ya go fihle ka mo ya lekgatlha a e lekgatlha yalenkabo ekane ya masotša kganelenkane ekadbo nkane ya masotša khanelenkane ye masotša nkane ya bamama khanelenkane ekadbo nkane ya masotša khanelenkane ekadbo nkane ya masotša
Thank you.
Bye.
organizer wa tlo welcome amba imbale ba rena ke tla be ke le gare ke sa bolela ka fa ba ke tsore mo go bokone le ngaka komane ke mangaka tanga ba welcome bokone ngaka komane le tla kgetha mo wa mo kuku o tlo gona go phela bophelo bo bophelang kuku ba gore o go bofuku o tšhabe go bolela o bone mathata a metse mebedi bona bana ba gangwe ba sa tla gae bana ba ngadile bana ba tšhaba lapa le ke tlo le bereka lapa le ke tlo le nyakana taelo ya gore le loke mara badimo ba re ke bereke le wena ko ga o robale ga botse ka mogare ga lapa so o ka ba le motse wa ga ba o apalla ko go ba le boroko ka gare bakgalabe bao ba bone ba riang mokoko be ba bina be ba bapala be ba dia ja bošego 3 be ba dirang wena o ba bone ba le kae ka mo lapeng mogala bo moteng wa mo nageng ye o tswile mo be go robetse monna gago ka tšatši le a tlhokofetseng ga o tlo botšea le buisa dirapeng a re o nyakang ka kamoreng ya gago sese mmago tlhapogale oa le botsa koko dilelo tša gage mogala mokoko o tlhokofaletše ke mogalabe ke papa go lena ke mogalabe kamela wa go tlhokofala ile modirong a tšhelele a robala boroko bo bogolo jale mogala bo o robetse mara go le banna ba ba etelang ka mo mara ba tla ka mokgwa wa tsela ye e sa nyakegeng ke mmone go feleletse o ile a leka re ke tsena ka legadi ba ka mo teng ga lapa go kota ke alright mmago tlhapogadi koko wena o ka bona dimaka wa palela ko go botsa bana ba o ba bolela kudu o le wena o bolela kudu bana ba koko ba kae ba ba leng gona mo le wena mama ga go botsa wa tlaka koko nke etle ka mo sorry e lo ba e le gore a ke sa gopola gore be le 2016 or 2017 ba founu ba re bitsa ba re gomme batho ba letse ba le ka mogane e le bakgekolo ba babedi ka monna bona o moane ba ile go bona gore mokgekolo wa ba bona ba mo kikitile ba beiteile tsere koloi go tloga ko toropong a tla ga motse ya mo kamiša kereke mokgwane wena o kgonne go go botsa o re founetse koko wa e ba o sa ba tshepe gore ba bolela kudu ba diileng gane a ye mo papa go lena ga botsise se go diraga dilo ka mogae wena ga ba go botsise a ke botšiwe selo ke botšiwe selo le bana ba ge ba goroga ke thomile ka go kwa maheme pele batho family e tlešemo ba bodise ke nna nna ba ntshwanela ka montla ba mpotse dilo a re kang diskolo ba re sekolo ke di barano ba ba le botse nne nna ba di kwale ke diso
Kuku. Iya kamu kuku dia jango. Oh. Tua ka ngwana ke nnele ga ka se ka ba ntlo. Ngwana ga se tola bone. Oh, bangu bija skwiri. That's what kin. Ndoi dira alanga mala pella ko kwa ai rai. Makakulu a ke bla jintongo ka re o sere ke mudukulu. Ene mudukulu go bona tsia motho mo isang go rabe take stroke. Kuku se tshika mogala ga lapa kuku ga le boroko maoto a motswenya matheka a motswenya melo a ga go tletshika difana. Tlhabitse ke tsa go betha ke baloi go bana. Go ne le ka mogho batlang ka mo banyaka go motsia ba ya go mmerekisa ka tsela. Ye ile gore ba bereka ka yona. Kuku ga bolela straight re ga ba tlile ke a ga. Go bana go tla gona batla. Ene ga ba itla batla ka gare ga kamora ya ga. Banyakana le mambanyakana le yena. Bana ba le ba leng kua nageng ba pallang go tla ka mo. Ga ba swantse ba tla ka mo ba ba botsa re le skela gae. Mmago le na kua wa go batsa. Go go tshwanetse go kry-a thuso le bana ba gaga ba kry-e thuso. O bone diphiri tse kgolo kudu tse e leng gore tse ding tsa gona ke nnete di ka se bolelele ka mo setšhabeng gobane malapa a batho a ka šala a aparetse ke mollo. Mara se ke se bonang mo go koko go ne le mathata a mantši. Ba ga balone le ba amba maloba ba mogala jo ka ba tsene ka mo. O banya ka mo. Ba tle ngwana ka mo le bona ba tle ba bele rena ka mo ba bele rena ba ga mashabeng. Ka gore monna ka ke setlongolo ga ba dingwa. Di tlogo ga ba dingwa. Banna ba ga ba dingwa le basadi ba ntse ba batla ba dile. Bagai, oh namu. Abutse kuku o kwana le mang wa geno. Ba geno o kwana le mang. Nna. Na ba go jodi ka mma. Sesi, kuku le ba ga bo ba kwana. Ke ra sesi ka mo. Ma? Ai na ke because le mane a gona go nna. Mana ga a gona. Alright, mmago bana ba le kwena. Why is la buta se simu diro ga botse le go shabana ka. Se se moditse a se rate. Moditse. Gore fete a tseba o tsibile go gore bana ba goro. A botse batho ba batho ngwana wa roba bana ba goro. Wa tseba. Mara lena bana ba mogekolo ke bona o ka ra ga go le kwano mo go lena. Ene ke bona o ka re lena a le gapisane dilo ga botse. Ene ke bona o ka re wo mo go ngwe ga lena pe di mmitsa go ba le mmotsa dilo tse dintsi. O se se bona la ne a swere sekhutu a thaba sesi se se bona la khopisegile le ne perekisano le yena mara mma go hlapogadi a botse se se mogolo le ne perekisano le yena o a le bolele nnete a bua ga le bolele nnete Antoni motho o kgonne go reka jang dilo a sa tsebe gore go tla batho ka gae. Alright, a ke botšiše so. O bona se se ka mokgwaleng ke bereka ka batho ke kgona mmona ra happy. Ntle le gore re badimo ba re. Na o lena le se se di phedisana ga botse na. Se se di phedisana ga botse. Ba ne le di on and off. Ke di switch. Sesi ke eng le wena o ke mo je ga masela ka bona ke mangwana o ga lla o llela go mammo go lena le bana ba ga bo ka moka ka gore go kwagala gore le re le a kwana nna ke sa so fitla wena o makoti a ye ka mo Malome tata go before I talk about malome ka marute a go ne motho ke sa yang wena ga gone le ngwana mangolo wa ka moso gona mo wa tsa ntho ke nyakang go ikwešiša kore sese ga o ne le mathata mo go bana ba mmago o šara le mang di-siblings tsa gago o šara le mang wa tšhabang go tla ka mo
a go no re beke ka fela ke sa ya go yena ndana abuti wena go bolela le yena o re wa ya sa tle ka lapeng la mmage le papa kukumare wa bona re utimeletse ke ngwana o ne mengwaga be ka ya huta sa tle ka mosesi Tata o fetsa ka 2011 like ntse di motho le rona go se ge tata tlhokofala re re tlile mo gae rona ra moshia yene bona mela koloi ya moya sala ita 2011 ka mo ai o ne ba ne o botsa nako nngwe a no sepela timela a eta timela o pela le tsile le wila ba ile ba re mo dira re nna ke tswa mmereko ka mpela di tshimo kone o tsene o pile o tsene nna pile ka fete wa tsena o rula na bula tsa re ni wa o ga se mo feta mo la khani re na di mkhele ke mo di le ke mkhele la go mkhela mo la o ra go kokotile a fita mo la ba ile ba mo ise ba re gante mo thata keng ara wa since a tloga mara wa sa taka maoto o tlile mane ka maoto ke re a hone motho taxi wa sa tsebe wa o sa khopela batho taxi was ga nya ka se go kgone mo romela ka batho ba taxi a hone motho taxi wa rila ke zina sa tsebe ntongo le mo ga nya ka ke mo fa ke romela ka batho ba taxi ifa ke kgone go ya wa ere ke romela batho ba taxi all right koko bona dilo ka mola ka moreng ya ga re dira eng ka tsone number 2 abuti a sa tla ka mogare ga lapa re dira eng ka taba ra abuti a tla ka mogare ga lapa number 3 a le kwane lena ke kgona go le bona number 4 wena se se o bona o ka re batho ba ga ba go botse selo ba go biyela thoko ba tepolela ba ne ba nnoši and then re dira eng ka yona a re seke ra pretenda o ka re go na le kwano a go ne peace gare ga lena a e gona and then a re rieng gore peace e beng gona ge ile gore go ne bo le tshwantseng se se re ilokišeng and then re yang go lokisa le boloibo go šetse nkoko morago ka kua ka moreng ya gago gobane bana ba koko ba ba sa tleng mo ba dira ke lebaka la gore lapa le la bo bona a le right ga le ne boroko lapa le la ga bo bona ga le ba sware ga botse and dilo tse e leng gore koko wa di bona bana ba le ga ba tswile ba ile profitiwa ba botsiwa ka tsona tene koko o di swere go yena gobane ke diphiri gobane batho ba o ba tseba o ba boniso ka mare o tswa ka ntho ba le first time bana ba koko go tsena baloi ka mo ene ba latelela koko ka kamoreng ya gage ene ba nyaka go motšhia ba sepele le ene ene koko wa ba tseba bakgekolo bao ene koko wa ba tseba bagalabe bao so go re lena bana ba koko le sa tlo go bana gore le kono ke le bobile thata ka kudu ka maatla ga ke bona ebile ba tlole ba go boša bana ba le ba monna go bona ba tsena ka gae ke le bobile thata ke sokoke ke nne nna gore bona ba sokola ba lekua ba sokola gore farata bana bale mara le kono e tlile le bogale ga ke tlhokile namanyana le ba šhabela no bana ba buile šiba ba ka gae jale bana ba ba ka se tsene ka mo ka ba tlogela le baloi ba batlang ka mo ba go latelelang ka mo laeleng banna ba nyakang go didira monna mola mogala ba gago a robetse letseba mo lembeileng go so mmago tlapogadi re dira eng ka seemo se re santse re thome ka go thuša koko gore batho bao ba lekgotla la bošego ge ba ita ka mo ba se ka tlo ba sa tsena ka mo ba fete ka tsela ba ye mo ba yang gona goba letšatši le lengwe mokgakolong le tla mo kry-a le metseng ya batho le tlo reng ba tlo reng koko so a go kgonagale gore batho ba ka tla ka mo ka mehla le ka matšatši ba go nyaka ba kgona go tsena ka gare ga kamore tšatši le lengwe o tlo tswa le bona gona bona nthobeng ya lefesteng
Aya masaba saba badimu mabomba waka masaba saba. Aya masaba saba badimu mabomba masaba saba. Aya masaba saba baroka baideka aya masaba saba. Aya masaba saba baroka baideka aya masaba saba. Aya masaba saba badimu mabomba masaba saba. Aya masaba saba badimu mabomba. Sebe ukai. Sebe ukai. Ora atukwa ngabutse. Atukwa ngabutse. Haren sumele libone, sumele libone. Haren sumele libone, sumele libone. Libone la gali, Sumele libone. elelebo. Alright. Yeah, Mukoni. Welcome over here, Barnaba with Pakule. Arleta Bishima Kakati, Manabaswa, Mu, Sanabari Bokapuja, Penadi, where Mataba, Pruma, Filata, Naki Mukoni, Merupata Kumukopana, Kilele by Mo, Bamala, Babona Kiri, Holly and Tommy, come here. Come over here. Yeah. Yeah, ladies and gentlemen, we all know that a journey of 1,000 miles begins with one step. Professor, come on, Professor. I can like Jeba Tuba, Kore, Holly and Tommy, Pachawan London. All the way, Parikri, Kabanga Mremi, Rabachiche, Lefilola Professor. So when I go well, I'm around very about because we're around and African tents, our culture. They want to learn and understand the culture. That Professor is well known. That is why we brought them here. But they are going back to the what is the name of the lodge? You're booked in. Is that the name of the lodge? You don't know that one. Parishu. Maria King Lodge. Oh, Jan First Lodge, ne? Bamona Bako, Bachelor Flight, Bafulule or Tambo, Malabanya, Barobich, Atuku, Banyago, like you just start not a teacher. Banyago, Mupu, Dulim, I do come to Juaga, Gallo, Legend, Tommy. This is our drums. When they beat those drums, my sisters are coming. And when our sisters are coming, Professor can reveal and help. The most important thing that Professor does is to heal. That's the most thing. So from you, do you have anything to say to Professor before you leave? Tommy, your hand with the trophy. They don't stay, they're going. So the pastor, the professor will be busy with the healing. Where is Malefo? Malefo, you see this one coming. This one, we call him Reverend Mupapa. Mupapa introduce holy. Yeah. This one works at MCRS FM. They are taking news from the families that are crying or maybe they're having grievances to the radio. Is Malefo. But thank you so much from London, coming all the way to see Professor. These are the students that I was telling you about. They're about to graduate. The one that is here has graduated from Professor. So they're going to give him or her some certificate. But no, you're passed your matric, or maybe you are a bachelor or whatever.
Thank you so much. Thank you. Professor Riane Boga. Le cacho la pena. Tatamamba, Richard Capuzeri Bushakulin. Tobe. Komani, ino tarukola mabedia manaru. Ya komani utalanda. Ya komani ko mo ko wala kubuka le naga. So giri daga ba yamba ita karata ba fe research ya rena ka mo go research teng ka gona. Gore ge re tloga mo re ya kae komane ke bereka le ene ke ile ke tloga ka gae ka tlogela ka kwenta ntate mokone le komane gore ba tle ba amogele baeng ba rena so sebaka a dire permission setšhaba nna ke nna phadime komana go tswa gona ka tlogatlo tsa barokwa re tlhole re ne le baeng ba go tswa ka kwanang ya gantle ba le ipsenne le bona tabagolo e be le go botšha thata ka merero ya setso bongaka jwa setso mo go tswago ka mmogo le disaetse e le gore di bereka kwa ga professor moreni gore na ditsweletso jang di berekang ba bontšhitše go ba le kgatlhego e kgolo ebile ba dumele go ka ba boa batla ba ithuta le go tseba ka setso sa gabo rena e fela lena ba le legolela letšatši la lekgolo ebile nako gomme re ile re gapeletša bane gore ka boripana re batlake re tlebefitlhe mo gore ba tle ba kopane le tata go rena le bona professor moreni jale re thabetse gore le bona ba ipsene ebile ba ratile tše dibotse tše ba di bonang mo go lena rotlhe ba amogeleng le lena ba opeleng matsogo tokeleleng le one ebile o kgothetse mojeko mojeko o la o apelego mongana gona mo magolo oh yeah, and then what that's actually in Gosha London instead of Ralewa ask our sorella I say no and I want to go around Amen. Yeah. Maria Ralewa Mayenga. Yeah, let's have my young couple one day in Narena. So I just get 3 to go London. Lerena road research here go London. Yeah, I'm a papa to the Marapela aeroplane. I'm papa to a shade. Yeah, let's travel and go with yeah, let us say if you are a issue. Reanable. Yala, Nakalaka. That was very good. Yala, Moyawaka. Yale, Moya. Yale, Moya. Yale, Moya. Yelele moya, yelele moya. Comment pas un mot?
Mkoma. Aus Maria, ora le mogale go abutika mona ka. Ya o ka Aus Maria go la le rengelela le langwe yana ka re la motseba. Ya ki une ri foundation e ngwa ga ba re ke token hill. Ge re na le problem tsa di sasa tsa di ndi department tse ileng go ra go loke bana ba di yelwe di certificate ka ga ya ba direng o no bitsa ola Aus Maria o tlo spela lo yana wa home affairs go bua sweritše di nyakegang ka moka so jalo ola le mola a tšitšeng baeng ba le ba rena ba babedi mo ke ngwana wa Aus Maria company ya gagwe ke e bona Africa ne ya ke tourism so ba gagetso re ithutile se sengwe kere nna re lebogile kudu Aus Maria re tagatsana ka ya no re ya leboga a re fetiše mo nna re tswele pele ke tsere presentation ke tsona mo ba re ke di fetiše anta e tswa go mmameketse o re ke 50-50 and then mo ke present basadi gadi e ke a gonyadi Tiela masadi matsogo e ngwa go fetile haye baba uthumile ngizobalanda ubaba uthumile ngizobalanda ngizobalanda ngizobalanda
go nna moya wa re sepela o late kuku ka lebeng ka lebaka la gore kuku ga a phele ga botse kuku o tsotsollela ka gare ga ntlo kuku o sa tlala ke bašimenyana kuku o sa tlala ke dilo kuku o bona batho kuku o bitša maina a batho ba ba tlhokofetseng lapeng la kuku ga gona bophelo bo bokaone go tsomile tlhakatlhakana bana ba kuku moya ge ke lefa bagalabe ba itla go nna bagešo ba re ge ba tsoga ba bolela le nna baku ba re ke le botse le tlhokomeleng kuku why ba re le tlhokomele kuku bagalabe ba mpontšha gore kuku o tlo tibela letlomong yaka le ka semokereng bagalabe ba mpontšha gore kuku o dula ka gare ga ntlo mara ka bona gare ga ntlo kuku ge ke mo lebeletse go ba le noga ye mo etelang bagalabe ba mpontšha gore mokgekulo o sokola kudu ka gare ga lapa la gage mo e leng gore o na le poifo o dula ka letshwana why badimo ba lebitše kuku lapa la kuku bana ba bapalela ka go lona lapa la kuku baloi ba swara meeting ka go lona lapa la kuku ge ke lebeletse baloi ba bja ditholwane ka go lona lapa la kuku ge ke le lebeletse bana ba gage ba tloa ba le mahlatsi jwang le aparetse ke disiswi ka bolona kuku ke bana ba gago ke bana ba gago kuku ga o ne bophelo ka gae o thomile ona ngwako o sa tsena ke dilo ka gae le wena ya ya go fetola ya ene gona jale ka tupile bogale ene mothoi ya mo tseba ene ga ba ntsebe le mola pelekeng mo o dulang ga ba go tseba o hlwa ka ntlong aowa ya kgona go sa tudule mo mara ga ba ntsebe ka baka la gore a nkebe e le gore pele tlhao le le boseaa nkebe re sebana ke ba re o sebana ka ngwena o e tla bošego o dira mosabalaso o tsošalla tshwana ge ka moka go rapa letsela o mo kgetho go tletse ka ntlong ka mo go tletse ka mo lapeng gore mpe etša ye ka kwa morago ke lapa ka mo pele ga ene lapa mara ka mola lo kgwetsang ke rentšhitše kong yala tšhuana nna ke bonangena yala malopo morwalona e fa seseaaa ka phetišo nna nka boela gae fetiša mo ka phena sese ke bona sengwakwa di a swere sengwanyana ke tsebe gore o tlo sentšha le yena ge e le gore go ne dipresente ka ditšweng re kgone go tsena tabeng ya phekolo re feteng ba gešo nakwa bana ba swere ke moya ka ke tlo fetiša tšhelete ke 600 e tša go ba ba segokore 300 a hlapoga 300 ranta ya punadi bešti ye ka ga maredi ba re ke 50-50 then tše ba re ba leboga perekišano ya gago mmerekong ntho ke dikholiki tša gago ba re ke go botse gore ba leboga dikoboši di tswana mara o se ka robala wa lebala bongaka haye moya waka moya waka moya waka moya waka moya waka
leng ka malapeng a borena sesuela ba le mona go ba la re moremi monnalo tsa ka di sepela ga botse jale ke a thaba ga meropella e tsoša medimo ya gabo ebile a kgona go tšea motho wa moporofeta go a bontšha gore pele re yang koko lapa la gago le ne thokolosi le na le diphoofolo ka gare koko o romelwa ka dilo tše e leng gore di tlo feleletša di gobatša bana ba gago phoofolo e leng ka mola gare ga lapa e phela ka madi a gago ene e tlo fetša e tlhoka gore go be le kotsi gore e tle phele ka madi a ngwana mošimanyana o ba nyakang go mmala ka kotsi ga o bona koma e le ka morago ga ntlo e tlhalosa dilo tše pedi o motho o mogolo ga o robale o lora baku o lora koma o lora lešaba o lora go kgobokana koma ka sega ga borena ke sedimo mara ye e leng ka kua gare ga lapa la gago bagalabe ba mmakatsa ba re lapa la mokgekolo le kgobokanela ke ditloutwa le bošego lapa la mokgekolo le ka tswa ka mobu wa mabitla bošego koko o bolela nnete a re o dula gausi le sekgwa mara nna ke a bakala phoofolo tse ga di tswa mo sekgweng ke phoofolo tse di tswang mo metseng di tsenang ka lapeng la koko bana ba koko ba dimo mo ba ntšha polelo ya gore mokgekolo koko o tlo tshwenya ke madi o tlo tshwenya ke bothata bo bogolo ba gore a bolela sa eno dilo tse a bolelang le tsona lena ga le di bona mara yena o a di bona batho ba a bolelang le bona ba ba romela le mosagare ka gare ga lapa la koko lena a le ba bona yena o a ba bona koko ba mo robadiša di dire le motho o mogolo ke tsona di mo gobatšang koko mme ga ke mbona a le mo badimo ba mpantšha ba re mokgekolo o a go bana gannyane gannyane se segolo ke se papa golemo a ke dire so tsebe gona o e bolela nnete mara ka mo kamoreng yaka ga go tsene selo le mosegare ke a robala go ile ka mo kamorasheng e gausi le e gore go tsena mana letlong ya ka o tsena sone go ka moramo aha wa ya pele ke mo ka bashimane aha jale e tlo re ga e tlo felela mo ke ka mora ke nnyane go fisa ndane ka mo o go no ofisi ka mo ntlong ora ka mo go mama go tsena ka mogae ke purchase go tsena ka monyako ka morago le wa ka pele go ne ka mora ka mo ke a mathomo go robala kgaitsedi ya ka tsamelelo la phekola moya and then ke ka mora ka mo ke ka mora ya last ball ke ka mora ye a e go ne motho ka mo no bia dilo fela ka mo and after mo ke ka mora mabolo mara mama o robala ka kwa a sa bua robala ka kwa robala lo last ball a intsi mara wa robala ka kwa ka mo kamoreng ye ya gage e ne le bothata ye ya sesie ye ya moshima o bothata bo ka kamoreng ya ka mora moshima lo e le bothata gobane wanyana ba dula nae shatile mafastera ke ga ba tharo ba thomolla go tsena dilo ka motho alright ba thomolla go tsena dilo tse ka motho moshimana se shaita gae a ne tulela mo a tswa makwele ke la mo aga a wa ka komola ka no mo go re lo ba o sa re wa no a piste go ka kwa go ko ba no ka mo ga ba no ba ba de go mo femina a go shite ke na ta ba ko na ne alright nke ye ka mo sesi ka sesi ka o lebeletse bophelo ba mama o bo bona bo le ga botse a mo ga botse le taba ke eng mo go mama mo mama o mo re taba ya nyodisha go ka lenyalo la gagwe
mama re sa tjole re tshetja le ngale la tshimane mama te mo shaka re tshole kwa ina go ka ba le ra dina ile re tla ba ta be ka to go tsenya ka mhlanga ka fetja go di be ke jeme di kusha mmele ka go ha mama re mtjela mo shaka ba mo shaka mama go mali go mali ora yo kra tsho mo ka nne e go shetja all right lena ge le robetse gae ka gore dilo tše di sa fela koko le bona eng gona koko a na o phela ka ntle goba o phela ka ntlong na mama o phela le ka ntlong ke a dula a ke ke noši o noši ya go mo ka moka o ne go ga jale wo pele ena o ga tsana ka mo ntlong ka ke dutse ka mo ntlong nna ke te tshwanele se saka a wa ga o ke molato so ke ra go wa jale mpe kolo ye e diregile go ya dipelete sene se loka sepetlele ke ra ke tlo sepela ke a mofama wa o šetše o etšotše ka mošwa mawatle mawatle kae ke na le tšhelete o na le ke na le tšepela mašene o la bona nkua mošwa mawatle koko o bone nkua mošwa mawatle mošwa mawatle ke bageng o a ke mosotho ke lokile ke mosotho ka baka la mma mmane yena a se mosotho ke lekgowa ke mangatse ba go sebela nake all right wa lekgowa all right ke kokwa mosadi okay o bolela nnete koko a bolele nnete mama ke ka phana ka go o bolela nnete ke kokwa a re mo phediše temo le go a bolela ra itšea ka gobane šetse re tseba gore ke motho wa mokoka ya o hlakahlaka koko go ke dikula koko awa sa ke ka difela o bole Afrika e maemaki e re mateke e le wa matlhaba mogala ka tlo nyala mme o monyetše o mabele re bana ba mogolo wa ke ena o le mmala e tlogele go wa thathaela all right re na le seemo bana ba koko sa mathomo sa koko sa go thuša koko sa go phološa koko sa go ntšha koko ka gare ga tlhakatlhakano re na le seemo sa gore tshwanetse re lokiše lapa la koko re na le seemo sa gore santse re lokiše lapa le e leng gore ke la gaboleng lapa le la nka le lokiša mara lapa le la le na le bothata bo bogolo ba gore le ile la berekwa ka mobu wa mabidi lapa le la la gabolena le na le leswisi lapa le la gabolena batho ba bia dilo tša go se tsebalege ka gare ga lapa lena lapa le la gabolena ge le ka se tlhokomele le tlo le fa bothata gobane moleko wa lekgokgonyane o gona moleko wa motho o santseng a topolae ka thapo o gona moleko wa gore go tswe setopo sa kotsi ya koloi se gona moleko mogolo wa gore go tswe go be le bothata bo bogolo ba gore lela basadi le bone letlhapo le sa ye mo gona ntho e leng ka bala gare ga lapa lela le reng go na le moleto le reng ge le bona le itia ke letswana go bila pholo betse ka mola gare ga moletola ene e ka bošego rugo ya tsamaya gobane e ne le morero yo o tlalang ka mola gare ga lapa mokgekolo bošego ga robale o bona dilo o bona batho ene o bolela le bona batho bao ene batho ba ga ba sepele ba nnoši ba sepela le diphoofolo tša bona ka morago so se re tshwanetseng go se dira keng ke go nyaka pudi ye kgolo ye sa tlhong e sa tswana re tšeeng koko re motlhapišeng lapa la koko re le bereke a botsuana a beng a lla re wa e nna llo jaaka di sa loke ke tswa mmerekong ke tlhakatlhakane no bothata bo tswa ka molagare ga lapa ntho e leng ka molagare ga lapa e dibitsa 1111 e nyaka go bona e lefetse dilo tse di romelwang ka molagare ga lapa la koko ba nyaka go bona ba thabola ngwane motiri wa koko o e leng gore o tlo kgona go tla go laola dilo tse di leng ka mola lapeng la koko koko o godile wa bolela mane ke a go kwešiša motso go tšhitšhiregana ga bona ke ngwanyane o bakile koo ya ngwanyano nna ga ke bana ke ngwanyano le mošimane ke bona motho a se go bana
ke le na le thuteng ga re motso la kganyoga dilo tša lefase oba ba kganyoga dilo tša lefase ba re ge ba re kganyoga tšela tša lefase ba re nyaka sebego go tlo kgona gore o kgone go dira dilo tše tša gago ba kganyogile dilo tša lefase eng koko dilo tša lefase tša bošego o ba kganyogile dilo tša bošego o ba le tsela tša bošego di a re di nyaka sebego ba di nyaka sebego ene ga di re di nyaka sebego ba tloga ke gore a se mpele gore ke sephiring ao le yena maila o a e gore o sepela le bona a ka go botša alright se se le kganyogileng tša bošego o mofuwa ka morago ke kwile le re le ngwannyane le ra sese o mmoditše gore re late tša bošego o ba nyako bolaya wena ba nyaka go bolaya nna ba tle ba kgone go khuma o ba nyako go rwala ka wena ane ka nna o sebe go be maera wena mona ka morala ka re go ithuta boloi ithuta ka bolare ka bagolo ba bolela o ithuta ka ngwanago a o ithute ka molao ya go sereka yaleswe le nebo ya galeswe eleswe baba galeswe le nebo ya galeswe aya modimo ke moya ba eleswe baba eleswe le nebo ya galeswe eleswe le nebo ya galeswe ya taba ye ya makatša jwale ya kgotšiša mara fela re lokišeng ke re wa tlhakatlhakana ke ntho e bolelang ye a e bolelang no a ke itumelelane le yona gobane ke ke rena re maemelang ka bana ba bešo ka moka ga bona endio e le gore thomele gona ke na le nnetsa gore ke be re se ra ba ra fitlha mo re leng gona re tlo motšea a le gae go na le tse dingwe ba mo go wa jobela a tšwetseleng a e gore ntho a e bolela gore a gore ke yone ya gore bo mmolaya eng aowa ke rena re molwelang le bona ba ba supaka alright bana ba koko e re ke gopeleng tsela ke le botseng gore ge re tloga mo bošego ba le kgone re o riang ka kua gae ke nagana gore ye re e tletšeng mo ke go nyaka tsela le go tsena ka gare ga lapa le go lokisa maphelo a lena le gore ka gare ga lapa go be le tšwelopele le gore malwetse a fokotsege mahlatse a kgone go tla go lena dimpho tša lena di fihle matsogong a lena le swane le ba bang bana ntho le e nyakang ka bolalapeng la bolena ke pholo ngaka semakale ge seemo seema so gantši ge dilo di itla di wela dingaka gobane dira a di nyake goba go bereka gausi le naga jale ntho e nyaka ga ngaka go nyakega gore ka kua gare ga lapa lela re iše thuso ya nnete tata go lena oa tlhaka mo a le go gona ga lapa a le boroko bo bokaodi o na le ditaišego o mme o go betše ene o gobaditše ke balong ene ba modia gore a tlhoe bana ba gage ene jale ka ga lena le le bana ba mme le tshwanetse le tie le bengata e teng le thušeng ena gobane baloi ba nyaka serithi sa gage gobane baloi ba nyaka go bana ba mo ruta mmereko wa bona mogakolo ge ke mo lebeletše o nnile kudu o boletše ka pelo kudu andane dilo tsa gage ga di kore yena nkare o godile lena lo felela kae le sane bophelo andane le neng bophelo
and then kuku a ka se kgone go phela bophelo ba radule ka gare ga ntlo a nang noši and then la mo kwa kuku le latofatša ka gore lena le tlo ruta boloi and then ge a re le tlo go ruta boloi go le re ka kua gare ga lapa le santse le tlhape ka moo e re ke go botse nto nngwe ye baloi ba leng botlhale ka yone ge ba tsena ka gare ga lapa ba nyaka ba ba kwanang ba thoma ka go ba lweša ba nyaka ba ba tlhokometseng koko ba mo tlosa gausi le bona gore ba tle ba kgone go mo tšea ba mmeng gausi jale nto e nyakagang ka mola gare ga lapa lela ke kalafi lapa lela ke bobapallo ba batho lapa lela ke lapa le e leng gore batho ba itirela boithatelo ene lena le le bana ba koko ke leboga ge le kgonne go ba ngata e teng gobane go ne le moleko wa mpherefere wa gore lelwe le palele ke go ntšha dilo tse ba ga bokoko ba kae ba gona mara o šetse o moteng nna ne ba reng ka seemo se sa koko se a ba gona koko ba gona o šetse a butare le ra mmegela taba tse robegela le bagana la mela butare a re botse ka morago wa o fitileng a re director nna mo le ka khwetsang khutso gona ke tshwanetse go leng ga morero so go tloga moo a zanke re hlakana ga botse so ga direga mistake a disone wa gore kgonne go hlakana o šetse malomo monnyane la seponeng ya taba ka mo ke thata ga motho di šetša gore re be re bona ba morero o ka re ke ngaka o tshwasišitše ke wena koko bo le gona ga tshwase o ee a tsenke ke ya a thasaga ke ya mara dire ka gore nna mo dilong tse tsa bona tsa dilo tse ba di tshumang a wa ngwane ga o gona a ke go le moya wa ka ga go gona wena go gola kokong go tse o topa ditaola o e apadišana ao ee o tlo go botsa ga botsebotsebotsebotse nna ke ba bitse ka dula gao ee ke sa tsebeng pe ba re go gola ee ene ka fitlha mosimane a ka lokana a wa taramonyana ka ba ka one ka ba ka ya mo ba salane ba thusa go le ba ile ba go ga lokela ka la lutu ba le go ida la la studio ee la ga ee a ba wa se go sa ee papa so a bona se le wa bo le gona nako le lutu le la studio a kwa dilo kwa gonna nako le lutu le la studio ba le go ga bo le gona ala just tunya le tola mama ala la studio o tšwile o na le o tšwile noga baba ile mo serobing koko ba re o tšwile noga ba makatišitše noga ka baka la gore nna ke motho e leng gore ke kena kereke mara yena o a gana ee ba baja a sa dipone e be le sa tertaga ebile ba etswa lekong ba gapalela ko go ya lekong re le go tlhokofetse o mongwe le re kereka le ena batla ba morapeletse 3 days ka lela boraro a confess a bantšha le batho bao e leng gore ba dira dilo tseo ba le 5 mme boe ke tše go boa ka ke seno go boa mme mo a ka tepolela re go tšheletse sefumo a re nogane ka mmotšiša ka re wae o ntšheletse sefumo a re go a ke dumeleng tenkente ya maaka ka o dule ka mo sese kgone o bolela ke bona o emišitše letsogo sesi nako ya tsamaye segale re a tšhaiša ke kgopela o boleletse ka moka tse di go tlabang godimo ga bophelo ba mmago o le yena koko gona moo alright bolela sese okay mama ka go lwala o thomile 2021 mama ka no gona le ke dula le abuto mongwe so le boyfriend ya then it happened to mama ga go lwala mama ga lwala then ne le batho ba ile gore ba founelana jwale ka ba khotsi
because motho o ne ke na le ngwana leng. Then mama ka mo recommendela ko mme o mongwe so o dula gona kwa re nang go teng. Then a nna ko so ka re mmekokola ne le motho mogolo lampile mama a offera gore o tla dula le mokgekolole gore a mo tlose bodutu re ba le gore a se gole le gae. So a o sa ka o ra go tsamaya mama ka a boa ko gae mama ka o la thoma a bolela ka tšhelete a thoma bolela ka tšhelete a thoma le go bolela ka gore o bona nna le ena boyfriend eo yaka and then o bona le ena mmamazala oba mago a butone ke na le na re bona re le three and a bolela ka moloma ga gare le tlile ka le rebiše le ntse ka mo steneng sa ka ntlhela ge o betha bo ma 11-12 mama ka wa tswa boshiu o rasa like mo purchasing go na le purchasing ko gae then ka mo ne ditso ke le rope a ebe mo purchasing a bolela a re ke re o nyaka eng go go dirile eng o nyaka eng go go dirile eng a eme bona mo purchasing mo mara le rebishilo le ntse le teng mo le nna ne ke le bona le rebishilo. So and then o boela ko ntlong then ka 5 o'clock wa tsamaya belo o tla strata na tsamaya ka matsa bula mnyako and then o ba fitla mo e leng gore to mo khiela mnyako Ratawa. wena a sa tswa ka ntlong no go re mkhele mnyako is because of bushiwatswa so a re tso re tsatsi le lengwe o tlo tswa nene go tlo ira ngala ga ya ko strata mara mtse a tsuga re tsoga ne re bula mnyako it's not like ne re khiela ka mo ne re khiela gore a ska tswa a ya ko ntle ka masi because na go ngwana go no tsamaya o ile a fitla le Mamelodi a nna ko Ausaka ke tsuru fitlhile bjang ko Mamelodi e thomile gona mo taba and then ra re nyakisisa ba re ba go file tšhelete so mme o ile a kgopela a ke tsebe gore ke nnete na ba re mara ke nnete gore o ile a kgopela tšhelete a o ke ya 300 rand ko Ausaka na o ile a kgopela 300 rand 200 rand ne 100 rand tsa ke mama ba e shonisitse ko Ausaka then tšhelete la ba re ga e bua e bule e na le mmele because nako ntšhelenyane o bolela ka tšhelete a bona ma bolela ka sa pakeng tšhelete sesi mpotsa tse di go tlabang ka mama ga a robale o bolela ka batho o dira eng mama a robale boshiu ke robala le ena nona a robala ko rumong ya gae ya le one so ne ke nna le letshogo la gore tsatsi le leng ke tlo mo kry-a gomotse ka ntlhele because boshiu a rasa o bolela ka batho ba re sa ba tsebeng le ba ba tlhokofetseng so ka mo tseya ko rumong ya gae ka meya ka mo rumong ya ka ke robala le ena no ka mo ka morenyana so o bolela ka batho ba re sa ba boneng o bolela ka batho ba re sa ba boneng ene o ke ntho mogore a se motho e leng gore a ka ya ko dipirotong o ya ko dipirotong as we speak o ya ko dipirotong mamaka ne utlwisa botlhokotlo ko gore bana a robale fela wa rasa boshiu bo botlhe wa rasa koko o ra o ye dipirotong ba go tlhabile kae o re ba mo tlhabile ena ga bolela gore ba mo tlhabile ba re ke kgone go bona gore o iralang o tlhaba ke mang koko mo lethekeng ya tlhabiwa mo mara mantšibwana ao ga ke a tlhabiwa ba e tseba le gona kwa gae ba tseba sesi mama o ya matšatšing a re tswele pele o tlhabile o lla ka matheka mele le nna re no tshwana o ka re ntho e thoma e fetsa ka mo ene tsa ka mo nna cause le nna ke robale ra tshwana ke robale ke bona diritsi nako ngwe ke bona ntho ngwe e kgolo seriti se segolo and then ke tsoga ke lapile everyday ke le wet ke bona ntho ngwe e ntlhaba mo maraong especially nka robale ke robala ka lesaete le le one o e tlhaba koko e tlhaba wena no nna ka manala ira so ka manala like e kgone feel or king wena koko e go tlhaba kang ene ditlhatse di gona ba ba ka tlhatsa go taba ye o e bolela go go fitlha gae ka ke batla go botsa ka botse gore o bolela nnete ka re makgwagatse ke makgwatse ba ebile ba le mo o wa ba tseba ba lebe ba le mo koko ba dula mo tlepe alright a ye ka mo papa go ruta dikuku ko masenkeng na go go ka re bona pulo ra ga se samta so Eh. se ina bela raigwa so na ke phela ka tapelo na go ka isenya na go nya go Ausaka nthuse ka ditaelo le e followa ke a igwa this thing minyango a ka khona o gore ntho ya tsena ke a utlwa
then you could not have painting and then get a bell and then you humble. You all draw back in seat, the Wokamaraki, potato grass. They told Lega, Ibule. So that is a organization of Portaga to go and then they give you go grass. Never wait to Mabutaka, you have a grass to do it grass. Sesintos pela Leona que togolos. Oga sivele loche boots. Oga sivele masha. And I can get Mona, no. I can get Mona Valley. I can pull a maga. Papa wanna go there, one punela ute. You know, I want to drink it like a very excuse because of this. Oh, but it's a pillow, one better no queen. Yeah, I ain't no holiday. And then like sometimes this thing I need to make it, I just need to promote our truth. If you are paying, I told my money said it, I don't want to go back to and then it promote up to. All right, says it took on so. Isinya Madia Musadi, Isinya Sikosa Musadi, Ibakala Musadi Dibati, Ibakala Musadi Urashwa Gabato, Ibakala Musadi will ask Eva look at the scene. I go with the rose and I came with you. Nebakano home. Kakua Palarin. Tokono says that I don't go away for Tawin. It's as you would tell you would never say alone. So I would talk about no when now do men. Who by your name do men over the moon. One over the moon. Resonate right. Reach a real set of ra. Rio Travel very clearly Lama. Rio will I only be tell them told. And then you go away. Go. Unever Tata was at them. Olanga. Resonate another truth. I would rather I am a manga, I need to Sankan Lokamuka. Resonate truth. Di Jotakarai, Calabella. What pay no one child to go to see Cassidy? Yeah, fair. Let me listen to Nana one of them, Shima, or Gana, the young cousin, who be a row and she reform Margari 25. Yeah, fair. And you go higher. Every man was a Romela dance. I told Urumela Teleta, Urumela, I kilo regular share, but still there's no difference. Yeah, fair. Oh, what I tell you is your idea. Onichago. Yeah. I didn't pull out my way and I can do something. Take a say, yeah. Happen says, come to another cuckoo, why I will blame my yoga. So I want to be mom.
because e tshwanetse gore ke mo thuse tshwanetse gore ke ntate ba ba leng ka morago gore ba fitlhe ba nteele thuso yana ande ka ba botsa kere ka mogala a go raete le nna ke a boifa ge ke tsena ka molantong ka ba iwane ge ke tsena go tseba diriri ya tšhaba ke ba le letšhono ka kamereng ya koko mpela ka moka gae ka moka ebile ba e ka ba lesuso ke ngaka mara alright a ye ka mo papa go lebo bale ke mola ke inyakang koko gore ba tsere dilo tsa gago tsa badimo tsa badimo ngwana o ke ne le tuku e tshwana le aga ke ne le dilo tse mentši tse moreke ya ntheketse go tsona ditla wa di rwala o ditile banenetse ka ntumpeng ya gage o boneng koko di bone ke ene o tsa moreki nnete wena sese di tla ka mo motho o retane reetsa batho gomme ka ithuta dilo tse di a re pala o tsa mogala motho motsa nnete nante ke direla go direla nnete dilo tsa gago tsa badimo koko o tsere dituku dilo tsewe ke dituku ke dilo tsa mma wa di romela ke ditšhelete ba di fiša tšhelete tse ba di fiša di tomanyele ke dipile ka spotelo makutaneng kae le wena wa mopa ke ya gago gore le nna ke sa etelele tšhelete gore tšhelete mokgekolo e swara ke mang ka gae se kuku tšhelete gago ya modente e swara ke mang ya modente one ya ka gae tseba e tseba ke mang o e tseba ke o le ona kgotsa gore ke moreke ke le baesekele ya go ya mmerekong gana jwale ga ke nka morena ka re iša dilo tsewe ka ba roma ka re ya gore ka nta go ja ka mmalobeng ka magagaga ka rona ka tseba ka re a ke ikeneng ke a molaa ke leka go tseba dijo la gore ka gaetile alright bagešo na se bona ke re seemo se jwa magagešo ya mola go nyakaga thuso e kgolo go nyakaga kalafi e kgolo seemo sa go tshwana le se se malapeng a mantši malapa a ba eme ka lotole le teng ga gone boroko malapa a eme ka lotole le teng batswadi ba tlaišega kere so a re lekeng go thuša ka mogore ka kgonang ka gona and then ba tle ba kgone go loka ba bega botse bokoko ye ngwane galela yeke Kanya ayelewe ngwana ka wetsa ngwana badi
nako ile letšatši di subetše ke tlo bitša bana ba koko ke a le bona ka mola ka gore tše dintša bo bona ga di bolelele ge setšhabeng ke ya go bolela le bona ke ya go bafa tharollo ya lapa la ga bo bona mathata ke a bone ke bone gore bothata bo tswa kae ke bone gore nka bothiba kwang ke bone gore mo ba tsenang gona lešoba ba mabe nka tswalela ka mokgwa mokhutamang koko wa ka mo gae le ena taba tša gage ke tše thata gobane go na le lekgotla la batho ba mo le le mošetše go morago le moetelang ka gare ga lapa ke tabitša bana ba gage ke bolele le bona a ke rate gore bana ba koko ba palele ko go tla go tsena ka mogagolo ba bašimane re dirile modiro bana ba goroga bana ba gona bana ba tla amogela ke bomang ge bo malome ba sekolo go kuša botlhoko ke tlo dula fase le koko ke bolele le ena ke bokoko ba babedi ga ba ne boroko ga ba ne bophelo ba ne tlaišene jale ka go rialo leganyana ga ke nyake gore ke re tla tšhaiša llata ke ele ditaba ke tlo ria melato ke a tepona gore mola ke yang ke e gapeletsang e tlo nkiša ka gare ga molato a ke ba bitse ke bolele le bona ka kua ntlwaneng gobane seemo se a namelela bana ba koko ba bona bothata bo boleng gona ke kgopela bana ba koko rieng ka mola ke tsenele lena ka mola ntlong ke nyaka go bolela le lena ke nyaka go bolela le lena go ndwa lena ke nyaka go bolela le lena ka mola bana ba koko bothata bo gona o mongwe a ka no sala le koko mo and then ba ba ka mo gae le bona ke tlo bolela le bona le ka no sala le laitea tše pedi tše tharo ra tla ra kgona go laela